بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شاء الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني gammachuun nama hin boochifne gammachuu mitetti Oromoon gaddi nama kol fisiifnellee gaddaa miteedhani salaamtaa hawaasa Hamzaa kennani beeka gammachuma dubbatuu dadhabdanii tumaanii sagaleen keessan gallaafe baga gammaddanillee baga dadhabdanillee anamma sin dhiisan jiru maraafu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa kiyya guyyaa gammachuu akkanaa kana hayyoota ifaajee keessattillee haasawa keessattillee diin kana ijaaruu keessattillee yeroo dheeraa dabarsan hedduun osoo isaan haasawanii bareeda garuu waan kana ifaajee waan itti ifaajaniif abbaadha mushurraan gaafa ofiin dubbatu jechaaf hayyoota babbareedaa kana biratti nama akka kiyyaallee dubbisan jechuudha. dura dursinee rabbii diin bareedaa nuu kennee kaleeysa namni akka birootiin nu laalaa ture keeysattuu biyyateena tana keeysa ni beeytan Haaji Hasan Gammadaa rabbi jannata ofiisaa haa kennu. Tuutti takka jirti toohida jedhani waa guddaallee miti bikkaa nama shani lafatti nafinii fi xanjarasanii jedhaa turan ka kana jedhu eenyu beeytanii ummata nasaaraa yookaan yahudaa miti bar fuqraa islaamummaan isin galinitu Haaji Hasanin hidda isaa rabbi haa kutu jettee abaaraa turte walgayitee tuutti takka jirti toohida jedhani waa guddaallee miti bikkaa nama shanii lafatti nafinii fiixan jarasani mee ati martiin argufna arguf osoma jettu arguftee addunyaa malaa walgeettee hayyoota akkanaa kana nuu deette mee Allahu akbar jedhime eegana maal jedhanii dirreedulle tuutti takka jirti mushrika jedhanii durguddaa turanii amma xinnaatanii rabbi haa qajeelchuu fiixa jarasanii jenne warri Haaji Hasanitti mukuu mure sun toohida qabatee deeggara isaanii ta'ee diiniidhaan isaan mul'isee bu'aan masgiida kanaatiif ulamaa'ota babbareedaa kana ifaajee Haaji Hasan Gammadaati rabbi jannata isaanii haa kennu mee amiin jedha badhinna san dhiphina san keeysaa rabbi nu baasee as geenne kana qofaa miti Itoophiyaa keeysatti maaltu ture በነዛ በአጼዎች ዘመን የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ወይ ሃይማኖቱን ማልቀቅ ወይ ሃይማኖቱን ማቀየር ወይ ሀገሪቷን ማልቀቅ የዳኒ ሙርቲሰን አወል ሙርቲና ረቢ አመናዬ ከነመ ይሰከነቱ የመጀመሪያው ወይ ቢየገዲሱ ወይ አማንቲ እስላሙማ ጀዳምቱ ተና ገዲሱ አከነ ሙርተይሳ ቱረን በኢትዮጵያ አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት የዳኒ ለብሰን ብይቴና ተካ በሀገሪቷ ያለው ሃይማኖት አንድ ነው ሉጋና ሰዋሙለ አማርኛ ሃይማኖትን ለ ኢፋጋላ ክርስቲያኑማ ማለ ኢትዮጵያ ከይሰ ሙስሊም ንሂንታው ጀዳኒ ሙርተይሰኒ ሰንለ ረቢ ዲደ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كان قوتو ربي ديده ديكو سنله اوفته دامنان هاي امتا كان كهاجر وطالن تانجرتو غروا هاغونو جرا من النار يا ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጀቸው ሶንታነ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ብለን እንተዋቸው ይላል ወረቢያት ለሚት ወረቢያት ለሚት ጋልቱ ጎዳንቱ ኢትዮጵያ ጀነ ዋምነ ገሩ ምርጋ ከነኑ ፊኑ እንጀራል የተሻሻሉ አጼዎች በተሻሻለ ቋንቋ ከሀገር ውጣ ግን የሀገር ዜጋ ሆነ ጋልቱ ታይቲ ጅራዱ ጀራኒ ሙርቴሰን ጋፋካን አያኖታ ኢድ አለማን ከይሰት በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞች እንኳን ደስ አላችሁ የሆኑ እንጀራ ኑሌ ከሂ ከበ ወላላሁ ከበከ ረከቴ ገረዳቤ ገረዳባፉ አሚን
በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞች እንኳን ደስ አላችሁ አሜን አፈር ብላ ጀናን ኩማል ጀደ አንተ አፈር ብላ ጀና ማሻአላህ ከሲንጀራ ጅራን አፈር ብላ አቲ ማሻአላህ ጀታ ጀና አኒ ወላሂ አማርኛ ከነ ሂከም ቤኩ አማርኛ አቲ አሶፍተ ከሳ ቢለቱና ገለ ኤገ ቢላን ቢረ ጅራተ ዮካ ጥብሲማ ዮካ ሽሮ መደቻቢ አሚን በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞች እንኳን ደስ አላችሁ እንጀዳኒ ሰንለ አሚን ጀነ ጅራታ ቱር ሀርቆታ ገብሩማ ከነ ሁንደ ረቢ ኑራ ካሴ የነበርንበትን የጭቆና ቀንበር ሁሉ አላህ ሰባብሮ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞችን ዶክተር አብይ አህመድ ማልጀ ይሄ ፋሊጣዊ አነጋገርና አስተሳሰብ ከዛሬ ጀምሮ ተቀብሯል። በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሙስሊሞች ማባል የለባቸውም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማባል አለባቸው። ያገኛችሁትን እንኩ የቀራ ካለ ጠይቁ። ብያፊ ቢዮኒ ለሲኒ ጃራምቲ ኢስላሚ ለማታቲ ሚቲ ተኮፈ ጀራሜ ረብ ራሙርታሄ ዶክተር አብይ ለ ኤገና ኑምር ከነስሚ አላሁ አክበር ጀራሜ አችራ ደምነ ሰደካ በሬዳ ከነረገ ፋሩን ከረቢ ከናት ኢጃረምኒ መስጊድ ሐምዛ ማል አገርሲሰ ጀናን ሀዩ ወይቱ ማል ጀደ influential society with the influential leader the result is 100 ummanni gati qabu lan ummanni gati qabu yo hoggana bu aqabe isawal argate bu'an isadibba yo kaho influential society with the influential leader zero influential leader with the influential society zero ummanni bu'a qabate yo hoggana bu'a qabu rabbi irran kenne akir isa zero hogganan gati qabu jirate ummata walihin dhagenne irra yo hogganate gatin isa zero gafa kan bu'a goratannan influential leader with the influential society ummanni bu'a qabeys ummanni gati qabu ka bu'a qabu hoggana bu'a qabun hogganamnan takku hidhatun hinjiru dibba keessa dibbuma fidaa jedhan ummata hamza hawasa gati qabu hoggana gati qabu rabbi isinirra kaahe gamanaalle dhuftanii dhibbatatani namni tokkummaa keeysan masjidni hamza ijaaramuu dura ummata hamza rabbi ijaare esa ijaaramtan beeytani girawan di pilas minamini dura mal isin ijaare rabb qalbii teeysan tokko rabbi isin godhe wallahi oso qalbiin teeysan tokkummaa hin qabaanne girawan di pilasi fi samawata keessa lakkahu dhiisa tanuma asii gadi ijaaru insira annisra addunyaan maaliin fashalteennan some of them they don't wanna to change it jijjiiramuu diddiye masgida kana nu wayya hinta diga hindi a'udhu billah ayonim yola jala qaata urre wali kuna yo akka ta'e achi bira caamaaltu ta'an amma bakka rakkoon qabu namni irra caalaan hajijjiiramu jedhame hajijjiiroo jedhan maali amma lamu eessa fashala jennaan with the agent of change eennutu gaggeessaa irratti amma kilaashi wali guura hogganaan kenna Haji Abdul Aziz hinta eennu hura isamiti hinta eennu nu wayya kaqee kenna tokko nu wayya hinta kagarraa sanii dhufe wayya hinta kata kana gatii dhufe wayya afaan warra kenna tokko illee hin jira hinta isa malee agent of change irra amma dullaa wali guurata yoo sanillee akka ta'e rabbi bira dabarse ammoo method of change irra wal dhaw akkam gooname itti dabala malee hindiin amma koree amma silaa jaarani bar hindiin asiin itti dabala garanaanii miti garana wayya hinta akkana to ol fageessina hin fageessu gabbuufna ol hin buuf eegana ammallee sibiila kanaan goona kanaan hin goona amma booksii wal uffisiisa kanaanillee wal oofaa dhaqanii aakera seerumatanii keessaa galan ijaarama mana rabbii dura ijaarama qalbii gabroota rabbii isin bareeche rabbii qalbii keessan tokko godhee mana bareedaa kana isin baase namni gammachuutti qabdu goftu yeroo takkatti mi Allahu akbar naa jedhe nama sin keessan gammanne jira mee namni gammadde akkan harka naa baase mee addunyaa masjidaan ala jirtullee dhagaytutti manaa deebisa Allahu akbar jedhe masjidni Hamza giraawandii san dura eessa ijaarate jennaan giraawandii qalbii gabroota rabbii keessatti ijaarate isini gale kuni lammaffaa awwala eessa ijaarattani eessa ijaaratan ulamaa'iin kuni
qalbii gabroota keessatti manni rabbii ijaaran kuni plus the second foundation or building ijaarama bareeda gaarii lammaffaa adda ijaaratanii itti galtan masjida Hamzaan yeroo qorqorroo san keessatti illee salaati arge gaafa Sheek Munawwaraan dhufanii achi du'aayi godhanii yaa rabbi kii ahlal khayrii rabbi nu haafidu jedha gariin nama lakki jedhe Sheek Munawwaraan kennuma keessaa rabbi nu haafidu jedha isaan illee dhufanii achuma booda dhufanii akka Sheek Jamaaliin kennaaf Sheek Kadir Faatillee namoonni biroolee anuma kanaayyuu rabbi na haa taasisu jedhanii jijjiiran awwala maal godhan ka duraanii maal kadhate beeytani akkuma warri kuni dura ammoo kaagarii hutuu jedhe itti aansee onna zeegaawi godaantuu ta'ee haa jiraatu sadaffaa irratti warra biyyaati biyyootu isaanii jira awwala maal kadhataa ture ahlal khayrii yaa rabbi nuuf amiin takka oofne dadhabna amma dadhabne kennuma keessaa yaa rabbi nuuf baas amiin sanillee dadhabna amma gara biroon dandeemnu kiisima kenna keessaa yaa rabbi nuuf baas jedha Sheek Kadir Jaarrafaati akera takiisi santu ta'ee namni itti gammadame Allahu akbar jedhame ahlal khayriin kamaalitu ahla sharriiti jedhanii tumaan durani ya rabbi rasa araba wayinu fiti araba wayin dadeta gubama sani dub ya rabbi nugon amin ufan jirtu arabni didde jirti qeyma kana keessa ya rabbi nu basa ka wan dafaru abodnan araba kamali miti namoti makana keessa ya rabbi na base de Sheek Kadir Faatil gafa kan namni martunu utti gadi base farun ka rabbi kennati bareduma akkana tan rabbi nu argachise me alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin kana baredumni akkana tunin the role model of not only Ethiopia Africa birrin kana osotil mamad debisani am garin nama ka kenneni fatin nama sadit wal dorgomen ayna gaytani ani wallahi ya rabbu mar rahmatu fina gode jannata nasisi semali an rahmana ma tare to ma wonni ante ko man qabdani mali jedani kenna makana rabbi najibbi sisa jed sadaqa mawan jedhan kana rabbi najibbi sisa de wallahi wayya qabda yun dubbatin jedhen to kola faul kay ma ka kana rahmatu jira janna jede ha ati kenna jibbitami namu makennatu rabbi najibbi sisa de kula fa kay أعوذ بالله من الشيطان لما فاسون دبنا كسدفا والله سلچونا کا قبدني اني كنا لنا جبسيسه نما كنا تلنا جبسيسه اودو نمن مانو دفنا كنا جبسيسه مالي جنات دبي انا غافتون اولو قلبي كي كيس جراج كون امو نمو مصدق تشيسو ربنا جبسيسه كنا لن جبنه نما كنا تلن جبنه وفي كنا تلن جبنه إجارمتني إجارتن مالتاتني إجارمتني عواسن إجارمني تكون إجارة ديقو مالي مسجد ما دبتا مسجد نيك إنه تكون إبته يا ربي نوبات الله أكبر جرا مسجد ما كيسي كيسي بربرا واني إني دلقو مالي هدي متاتو والله مسجد نكون سونو بات أتسلام جرا والله مدام إن دندتا يا ربي نوسر إني برا مرا هدي ما مداتو هدي مدتو سهنتان فنعم أجر عاملين كرب برباد ور ربي إرا هجم ور الدلق يوهن دلقنا جن ربي كنا قمناني دلقنا جراني أبوتين قبلنا كورين حيون أيام ربي ساكن دكا قدن إماما في إيغانا هوغانا إسلاما مرتي ولي قلي إجار سبريدا كان قدسيني باسي namni osoo hinduune mana rabbii kana bareeda argu kiyaan itti gammadette mee yeroo tokko Allahu akbar naa jedhame Allahu akbar wanni isiniin jennu sagantaan gaggabaabsuun bareeda da'waa jeneraalii qofaallee miti innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu ورد لقى إساني رب الرجالته بدأس ربين كند آخرات إساني كرفيس بدأ فماني ربين الرجالة تنسن شوفنا ما الدنيا أسيك كنيتي متي كإجارة متنا اللي دقهيك قلبين جالة اللي أصون هم بسين ورميلينا بيكنا كيسا نمني كنا دقيني تمسجد حمزة is the first time بري مليون تربا حاجة سديتي إيرمان الرابط إنسان إنه مكان إنساني حاجي كدير وريكا يلي
yoo kana dhageenye Haji Abdul Qaadiri tokko kamiileena kudhanii yoo sun qofti sanuu yuu dheengadda jimmatti santu hagammaa isin caalii taate malee you are the first abbaa feetanii himaadha tokkoffaa baatanii jirtan kana ammoo murataa woman yuuqashu hanafsi warra bolola lubbuu hinjifate wanni jannata rabbii kiyyaa caalu hin jiru keessaa bahi rabbiif jedhu rabbi isin keessaa baase itti gammadamu ittiin gamman mee alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi baga gammadaan xinna guddanii alhamdulillah baga gammadaan dhiiraf dhalanii irra nu aansee mootiin abadii turree hundaanii majlisa keenya mana rabbi ijaaratu daldalannee nama qixxaahu akka namaa dhaabatu waan barbaanne dalagatu ዲሞክራሲን አዱኛ ብሮቲ ከነመ ዛሬ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተሰጥተው ሁማይነስ ሁ ጀዴ namni darati fi naqate islaamummaadhaan addunyaa afoo dhaabate bareeda mana akkana kana ijaarate faaruun karabbii kennaati namni gammachuutti qabdu meeroo takkatti alhamdulillah rabbil alamin hagana yoo jedheni gaha inshallah sibo darra yoo na deebise dhugamatti warra ifaaje guddaa qabu warra hawaasa kanarratti illee haasawutti illee haqa qabu مشايخان كينين علماء تكينين حيوتا كينين أبوتا ديني أبوتي قبينا ورق قبينا الدنيا قفاميتي قبينا إيمان على ربي ساني كني بالانسي ساني الإسلام ما من ربي إجارن كنا حتى مسجين نقافة درا يو درانين إجا ديك مسنم هدو تقلبي جابه مي أملالا كمسني جر درات تموسينا شيء جمال الله شيء كدير كنا الله شيء أمار الله نمني مرتينو مال جر نمني أقوم دراني كبابا سنسي وام مسجين نقوته سي أسمع أبدا نمني مرتي قدوم خنا كيس جرانا فاقو جرا ديما يو ديما جران كارين نما أكوان زيرو أسيري لك أسلاتا جراني تنتي أسياتي كذا كذا أنا ما توجه لك على جرا أسياتي ديما قدي كان كيتي وفما بديفتني مي إسم موسني مي كباديس كيس ديمو تدبدني ري نمني أما درايو سفا كما سين صلاة أو جراني مسجد أبا أنا جرا جرا ديما هي سرقة يولا نكون أسياتي تفاقو وني أما لما دندو لما جالتون انتاتو هاga zafan guututti masjid ambane mo garani sinabe impane tani shakina de malle oltan ufuma ufi badiftani katani wayammo wallahi ma marra faqa de rabbu man nafara de garatu mani leo gadentu imade yakidino amin madraga ichal jalata monjalan me namni gamade ro to Allahu akbar